Deni twana na chigasi cha sabasaye nabo igotwagana libaro bato elanchengia imeya abagusi global ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka bono kirali tukorie iki imeya abagusi global radio nigo tugosanga amono mwana w'abagetutu Videlis Omingo Mochoge guchakira chinsa inye chamambia gwikira chinsa isano na isatu cha mubaso asomorobiri oseria obutaka aiga no abasaye bakoegwa emirimo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu astubwate round yentangane ya kabiri ya gaturabo round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chigasi cha sabasaye nabo igotwagana libaro bato elanchengia imeya abagusi global radio ekeumbu kyomogusi. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusi Global Radio, kwa majina naitwa Milly K Kauri na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K Kauri. Mbarikiwe kwa sana. Dunia asenchirenga mune yo mwancho muri nabo igo mwancho motekali ya live asansema ya YouTube gwetera Abagusi Global Radio asansema ya Facebook ya live gwetera Abagusi Global Radio utambe kirengo chaganko bate utambe nga kindly onye kwa ane kiringa gose kwa chirega alia wasabire kwanyaka bakoko saba alone watabiri umuntu nkabese kindly irania bese yo etaraleta muchando ndebwensi umanyita abantu barobona ko bate utambe nga abantu baroro wo chabero muchando wakane deni abantu babwato umuntu umuya umuntu boko saba deni lakini koirani no muchando. What I request you to do kiro bochi wakane deni kindly kabo umuntu umuya na hina mababantaba ya kaitata ntonya okoliya ya kwetera Abagusi Global nga no you've not bait nkwanya wakana this amount you are owing this lady, you are owing this man this amount asencherenga mne. By the way na wadengo mata mule bakoliye kubakiria abasacha nabantu bakoleranda but the other day moroche umusacha nane saute badanga no this man is owing me 1200 tokali 1200 echo umuntu akalimesi just because of 1200 mundako limesi myakuba 1200 which is not good at all sencherenga bune yo mwancho muliyale nabayigo umwancho mo tegeli Abagusi Global Radio igo bono onye ncherende naroro obwate deni yao wangire kuwakana. By the way genda sonsema ya YouTube ya live there share the streamer asencherenga bune yo mwancho muliyale nabayigo mwancho mo tegeli genda sonsema ya YouTube share the stream we are live there torreto ikera banta babwata madeni wangire kuwakana toba ikena bona boko ntikere mess ya roto nyako batoko sanga torenga who are these people batali kuwakane deni manyite edeni mbu ya kuwakane deni is very nice kiro wakante deni ana relax ndako manyite boko ngumburi gocha bwa charimo. By the way abo konguni go gocha butamesa deni na watatinga manyite ekero ko besie umusani ochibesa umuchandoro ro gochocha either ango ko achibesa kwa mukobesa ti gosika go kwa mwetane abasani tutakwebeka bono buya onye gwakobesira umusani kibesa you ensure nga kwa mwere ne kibesa ko bese yawo manyite iyo ko etani getikanete tomete sa rustie bese yawo kamago kwa. So what you wanna do kindly ekero umuntu akobesira kibesa what I mean ngelinga temango gwekara kalya mwere ne linge bese ria na dinera oranga haya morale lino muntu omuya nanka bestie besa na hende yankonyire na hende ko ikamwire yasencherenga boneyo bondi tulere. By the way nigo twalenkwena kibuna abantu ngonyoro batire nchabo last week I mean nigo twanya tukoba togo ara igo wanta inga mangane deni abor kubuna rufu na reli Ruth Isabella I mean nero wanta inga ndarango na kideni ya yen asante sana igane bweta kwati amoda ingana kibintu bigendrete asante sana igobano mwancho muri nabo igomwancho motekarali kero kendaro robwate deni yao nero robwate deni yao wangire okoiraneria igento korankiri yogonte gwetera ase namba yesimi 0716 059823 ne namba kondikira ujumbe onte inga hayo mwana babagetutu nara igobwate deni yane yarenge igana na baida go ikoto erota ingana kiyarenge as we do always igento koromwancho muri nabo igomwancho motekarali nane kindly onya yagobwate deni
maite emwacha mukachaka nga kirongo wakani omonte deni emogocha momonte nga abagusigilo radio omonto akambuna omonto bora but let me hope nga lero ndobwati and they are not aware because moto mwate omonto ba aware to kumuriyo bora senchirenga bune yo mwancho murigerere naboigo omwancho mo tegereri bwa abagusi Global Radio. Eden nero to about last time mukago mroli atanga Eden ya Winfrida Onguti atanga I'll pay a week last week yaera atanga I'll pay on Thursday or Friday. I am forced to look for him ngungam plans kyabwate cyo wakana chibese cyo. That is what we are going to start from. Yabono to chaka kurugabwo tunga this man how ready is he na ende mipango kia bekire wakana Eden ya Winfrida because ndokubwate ento tigerenchera tugunga nchira kia bekire cyo wakana kurukuna Geoffrey tugunga nchira kia bekire chabene cyo wakana Eden ya Winfrida tigango turaligi this friend of mine naba kwanta buya gatorera buya atenga Eden ngwa kanale ndojenga Alice asante sana Alice ndojenga oikire myaba gusi Global Radio asante sana aruna Alice good atamna madeni tiga kanwe nalio amaskani arabe asante sana oyakoro Alice atanga oikire myaba gusi Global Radio asensemo ya YouTube kindly share the stream Tangotra liginga this man Alfred na chato ke asesimi gose nando iguri twa isoira iga orimirie simi omanyete taribu yakori miesimi mbu yakutobeka maiso kari watenga no Edeni ingwa kanande watena na kebinto bigandarate na tonya kwa toko igwana bono orimie simi we may take it on the wrong way tumanga na oromo goso igobono mbya gotumanyinga what's going on tonya kwa toko bwate net kwa tumanga kikigandarate ase enchura ingabune yo mwancho murigereri what I also yanduko bate butambenga Pesa chomonto akorera tekebago I cannot allow that someone need to go mondatu mye chibese chibobe omontali chibese cho ase enchira eta wenereti Alfred ndochenga I mean this man oranga nigo atekerata bagusi Global Radio because he is not responding tigango tura muligia ase enchira yende tugunga ntoche tomonyole tigango tura muligia ase enchira yende tugunga ntoche tomonyole this friend of mine akurukuna Godfrey Mugaka if I'm not wrong enalio elietaliaye timatinga will we be very lucky to mumere because we cannot keep on abakusiglo hello my friend with Godfrey. Hello. Naki Godfrey. Hello. Yes, Godfrey Mbiole. Hello, asante sana. Andochenga akobutole simi. Arononga nigare serio gose niga site kubwata esimi yaito. He owes Winfrida 22,000. He promised to pay us on last week. AGRFM. Yes. Oh, yeah. 10 minutes. Please. Okay. You are kuna Godfrey or tomo 10 minutes and then we'll call him. Yeah, that's what we want. Nzaite monto pan dengena algereti abagusi Global Radio na tekereta abagusi Global Radio. Mwigwete on Thursday, I called him atanga Edeni ya 22,000 nigara yakane on Friday was during the weekend. Up to now, I think Madam Winfrida and he hasn't received any communication. They have not communicated with the guy, but the guy he'll pay that money before the last week air. Now you go Edeni ya pastor. Mwana kurukuna ven mamake hope pasta na bwa 10,000 chiae ndo kwa antena pasta ya by date 15 I think 3 days from today anigo ranyanga wakande deni yo ya mamake hope echalenge chibesa 10,000 asante sana ino romo koito na boigo ekeombegia de dama group nigo omusubati media thingano wakaniru part and person of the money na boigo by one thing this week
nigo arache akanwe kiombe kia masri na pospori. We were counting 26 days from date 1, so we have almost 13-14 days chibesa chiabo chiakanu, which is 80,800 asenchirenga mune yomwancho mulina boyo mwancho motekalali bwabagusi Global Radio bono aigana bwate umusubati oraiga nata iteto mworigie anyara ko bakako tweranga muchando kia bwate na ende ngoli bwate deni yae na ende kia umwaka na edeni yae na kideni yabete ekanyara ko ba gekoba ase enchira enga una iyo. I have somebody here online atigango tora kwana nere ase enchira yeyemo ase eyemo timatinga hachabe on Hello. Madam Sam Naum. Yes. Na Kimbuyole. How is Kitengela? Aha. Na intumbu yatole? Twakoligia lero. Hello. Twakoligia lero ogwante tingo muntu naro bwate deni yao. It is taking a lot of time watanya wana deni ina no muntu kweligeria. So kindly you are on here. Yo mbeole timatinga ogotoera kidogo story nzina ke story ya renge toroko sendoli yo musa o yonye no musubati yo toroko sena twakane. Aha. Aha. Ai Madam Naum. Toke ndengora to bana haraka. Bono ndilikuwa mwate binde byo tukurwe duka. 2020 umutinyo ikomi. Aha. Umungwana oyo no mumanyete. Aha. Oh, so you come from just the same place. Na kiyomu na kyakoro kuma ite dali yae. Keva. So macha kwa umonde binto kureduka without money oparanga he has been your customer. Aha. You told me that you have a shop, I don't know, ni duka uko nayo, ni kioski. What are you nini hiyo? Vitu za aina gani alichukua? Vitu vyo kwa gache nyomba. So you have how do we call it? Welding, how do we call it? Hardware. Aha. Oti mutienyo ikomi last year. Chibe sanchiro ro akoyeta nke gose ajairite den tu yonsi. Edeni byonsi. Asi ever promised ko kwa chibe sonya ko promise nganko ande chibe sasa ditukogete. Promise mambia ya recorded. Mambia ye so mambia ta njanya goika. But there is problem. How which amount was it? Ile ngachi ba challenge. Oh, 4,970. Yeah. So from that time hamjai ongea, hajai kupigia simu, hajai fanya lolote lile. Nilikuwa nampigia. Ashiki. Anasema analeta. Sasa akafika mahali ashiki. Aha. Sasa saa hii amezima simu sasa. Aha, amekuzimia simu yako. Alimetia simu yake bono. Sio manyona. Kina mbaire ngachi ayo bwatana ya moyoka. Moyoka mbwate. Asante sana. Kiako manyete okoro kwa malieta ona kia yako manyete. Ndawana manyete no mwana biashara sasa italiani. Takoma idile dalini lionsi. Maete kuna Mama Tasha. Mama Tasha. Tasha TACHA. Aha. Nga yobegete workshop yao.
kitengela kusinyalia bu kitengela saitoti nsabu kuchirogorogali KCB kitengela kuchimata aliabu Ngongi Road Balozi Road. Oh sawa bono kuntumire namba ya bwangu gatoryo mungwano yo. We see how you can get your money. Send me the number raka to sai to before we go to another case. Yeah, we have many numbers. You only go blog it, we can find him. Okay. Just right. Send the number right now. Century ngabune yumwancho muligenda boyigo mwancho motikarali umunkwano yako rukubuna akurukuna Keva. This Keva went to this mama Tasha akurukuna now msamu kutinsa mocha kitengela. It's one of our fan eli shop kitoli Kongo akagendora akakopesha ebintu kuruwe hardware worth 4,970 shillings. Kama tenga mwere ndi yale mambiaye. So it was mutienyo ikomi last year. Mambiaye alenge mambiaye. So from there mambiaye ko ranganya ko ikana ino muntu man my friend. Umuntu man no bwenta ko ngaino muntu musubati manye tengo ranga sometimes we can sometimes yango teme ko ba abantu bali genuine no chakoro kumna Boniface Uganda atanga asante sana, we are good here. I gave in tombu ya my friend checking on your side. It's not good teli ko ba authentic ekiro muntu manyo kogenda asomo subati okwelili obwate hardware yaye kwagenda roku una muhada, which is not good. Tiyango teme ko ba abantu tole straight forward. This is one of our vans imeaba gusi global kuchinsemo cha kitengera agalya. Tima itinga we gonna try to rangana kutokumu reach out aba gusi global radio. Hello. Yes. Hello. Poa sana. No. Nani? Hello. Ni nani? Mwale mshatu wanga. Kurukiza maisha Yes. Yotabuga network tama itinga what are we talking about kwara tiona igunga ngito kwanira then you kwa magwake simi badai etunga nubwate network wano this lady tikatura muganyanya ko kako tumena mbeyo turenga how can we follow up for this money na kichibe search chigo toka 4,000 nechibe chinyinge sana by the way asomo ntobwate biasara 4,000 nechibe chinyinge sana 4,000 nechibe chinyinge sana. There's somebody who ratenga chwe chinechinke no asomo ntobwate biasara by the way 250 bob echina yo koligya atande Nelson na korode Everend Mashoni IC yukutinse mochi ya Kitale otana good work kibira Fidel santi sana. Pesa ya mtu Amerika molera hiyo nayo utarudisha, upende usipende utarudisha tu hiyo utairudisha tu. We cannot wake up in the morning tuache tuate bya amashapeka tobate ibinga genda bwate kibago genda galia bwate kibago to say elio botaka then you are there ngaye gasi ya when they have worked hard gero monta kolire gasi you are there, you are just there kwa kanyerebe saye kwa beka muno. That's not good. We cannot allow that. Ndo wancha na mangaranga buna yo mwancho mulina bayigo mwancho mutegele. So onyo ndena roroga bwate deni yao ndena rega bwangiro kana chiwe chiao oliga morere to korate kibago. Kindly let me know 1605 9823 okochaka na 0716 05 9823 inere namba yoko enekinga operation Pesa sa Watu sinarudishwa. Imeaba gusi Global Radio ochakira chinso isano oika isano naibere isano eso chamo baso setor chinso amocho chamo tandao kuyalea live YouTube, live Facebook ne radio yetu aba gusi Global Radio. I'm waiting, I'm yearning kwa ena kinga we gonna pay this money. EJRFM. I don't know why people are calling because I've not Tinda I've not opened Tila Chesimi. I don't know why people are calling here. I've not opened go in Chesim but mo Kesimi Kolende Tikano Toranga can we be able konyo kumana kibasi chomwana naum chisiete chichiete is this money ready to
pay for that money. Ase deni hiyo eti kama mko anakuye deni kindly rudisheni pesa wanaume. Wanawake rudisheni pesa my friends. Lazima pesa irudishwe. Tena hiyo mchezo bana. Lazima pesa irudishwe. Pesa ya watu lazima irudishwe. Na ndikiro manyanta madeni umanyitoka nyorubu hata waswasi yani unaishi tu kwa waswasi. Umanyeta lakini ubwata waswasi nga monda akora kwenda ukora nonkeno tanga this money atumire ichane which is not good. Theme wakana chideni na turamenye ubugima amagimama ya amagima tabugati haraka yani ukomenya buno utake tabugati kusumbuliwa hauna deni ya mtu unakaa tu in peace senjerenga bunejo timaitinga inambe yenga nyeta I don't know why I haven't seen it already bado tindara nambe yogocha I don't know umwana mas I mean Naum Samuel why have you not sent that number? I'm waiting, I'm yearning to Sunday Sunday nambe ya ikire maiga tigango tora tema tolgi this man tugunga how can we manage tuguna ke story ya renge and how did that man go away with Naum's money? Mama Tasha. Let's try to reach out for this man. Tikango tola myoka chidu ngona tola sembeo no chenga nyorre namba iga. We look up for this young man. Tugunga kurwa sense moya ye. What does he has to say? Dallas Fort watuweka asense ya Kenya. Aiga no tuko watania abagusi events ensengima. Ime na isiko ya Kenya. Umena amona barali bawo buna Dennis Zadok, Edwin Mukaya, Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto. Ime abagusi Global Radio gwe manye na boyo gwe semya. Abagusi Global Radio ekenakyo ekeumbu kyomogusi. Turatema ngo ko reach out to this man tugunga what is going on. The you've called is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber is back. If you wish Tema tingana kitoka mwana turatema ni namba yende ngao because there's a possibility ngana tekarata ba ko si Global Radio ndianga turatema ni namba yende ngao tuigunga anaki to como nyora. Na kitoko nyora this man Kefa. We will notify you when the mobile subscriber. Yeah, it may be network kama nitaba antabange squeeze baje bakatebya abarto sabachide ninga the abagusi Global Radio number ya kudaisha death we have to look for other means. So can we reach out to this man what 4,900 almost 5,000 shillings ndicho chinga sana somo kole biashara kuna tolembe kesine keremosyo tikanga turatema kumurigi nainde ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka bono kirali tukorie iki imeya abagusi Global Radio nigo tugosanga amono mwana wabagetutu Videlis Omingo Mochoge guchakira chinsa inyecha mambia gwikira chinsa isano na isatu cia mubaso asomoroberio oseria obutaka aiga no abasaye bakoegwa emiremo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu astubwate round yentangane ya kabiri ya gaturabo round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chiga sucha sabasaye nabo twakana libero bato elanchengia imeya abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi atihango turatema kurigia eruotie tihango turatema kurigia this boss tugunga naki ekonyalekana somebody's money he has not communicated namba ya nigere offer torobo sento nyakoba toko mokonya we have another number here we can try with it tugunga isit network osaniga tukutela ini because of 4,000 shillings because of 5,000 shillings inacho ya chinga sana they are not even worth kutukutela ini inacho ya chinga sana this friend of ours oyo we may not find him oyo tolire B
oyo tobulire pi Janet kimdata na watching live kwa tizama cha Nakuru gula deni lazima watu walipe. Asante sana oika bantu bakane edeni senchero ngabune yo mwancho muligerere na boigo umwanchomo tegereri bwa bagusi Global Radio. Lazima watu walipe deni my friend. Abantu goika bakane deni kirogwa kane kirogwa sabe deni ensure nga deni ya onkoira niole na lyo murembo gukorekana na lyo murembo korokana bono ndo chimuracha moiri deni like this man Keva. This lady okweligeria no muntu wanjite kweligeria no muntu agoseli butakabuaye asaga oski kaya ga adi go kaya, and then you are here kwa mu kanda Mr. with 5,000 shillings itiwe chinyinge no muntu bwata abana akorageri, which is not good. Link yetu na sensemo ya Facebook live, sensemo ya YouTube ya there live, asencherenga une yo mwancho muri na boigo umwancho mo tikarali abwa abagusi Global Radio. Akuru kuna free bad hata na wale memorable. Hata nga kuna corona deni watu tutalipa polepole. Na kulipa ni vile vile juu. Hata Kenya iko na deni. Kenya ikiwa na deni haimaanishi kwamba nawe uwe na deni my friend. Habana. Janet kimto hata na watching ulisema cha Nakuru, asante sana. Lilian Lia hata na watching, asante sana. Kiwewe, but if you have an approach it can asante sana. Ase enchira ngabune yo mwancho muligerere na boigo umwancho mo tegereri bwa abagusi Global Radio. Deni lazima ilipwe my friend. Lazima ilipwe. Tutakabiliana na wewe kwa njia zozote kuona kwamba edeni ero ya kanino will look for all means. Kwa ena kinga deni lazima italipwa. Oyo bono we may not oyo nyara ko bakago tobora. Let's reach out to this ready. Better late than never. Oyobono, which is road right, we look for any ways, we look for means to ensure that she gets her money back. Nga kwenye orare chibe chaye asinchire abene kigma. Hello. You say dinga oyondo chino bado Kitengela, he lives within Kitengela. Our people here bachiro korobaro chenga is within Kitengela. But now is Mteja. So have we ever met? Mwana kumena na randonsi. If you know his own resident kwenye anakaa, unaweza enda umuulizia alifanyaje, ama utume mtu ama rafiki yake. Naulizia kwake, but unajua masaa mimi sijui huko. Because naona hapa wanatuambia he lives within Kitengela. Sasa na namba ako Mteja. So if in any ways ukipata namba yake na ukiona tu iko on, just let us know kindly. Okay. Asencherenga bune imamiri tukoligia. Asante sana. Senchirenga bune yo mwancho mulina boigo mwancho motekali baba gusi Global Radio. We ensure nga ebe sayo montali ga mulirete eroko ikonyole my friend. We look for any means kuona kwamba pesa ya mama Nauma, mama Tasha anaipata namna kama hiyo. Mwanaume mzima, no, it's not good. Asencherenga mne bako ndoko mwana bakitutu bidal somo shoge nabagusi Global Radio. Gabu nongo endrase deni endera igano chenga the first one bado atucha ishuguhulikia. We'll continue working on it. Ase deni endendo cha iga nara yo kurumuna Justin oyo yatomuruoti oyo yateruoti just 1200 shillings because niga alikomo tainga they do higher. Ngoyana na baro monto chibesa chisa ine 1200 atanga kwa na baro monto sensitize igoro ya COVID-19. This prato mine atatanga akoro kumika kiboy. Nto mwaka tesi mi akalimia simi. By the way, we called him the other day akalimia simi because he was listening to Abagusi Global. But even if you are listening, my friend, unataka Abagusi Global Radio bado ntomanye tiko sana bwa the day, so it's you to feel for thing haya edeni ye ya ngege igana tinda kana kwa mwaka na wasengu mwaka na sencherenga bune my friend kwa leo kora igoni ge bintu biko babuya tunyako to kwa mangana ya yogwa kana chideni bado hajai kuwa on. Ni kama alitupa laini kwa sababu ya 1200. Just because of 1200 this man ni kama is within Kisii town, but it's like ali
alitupa laini kwa sababu ya hizo fedha ambazo ni 1200. Inabagusi Global Radio onyondaro robwate deni ya wangiro kwenelio mwanchumuli na boigo mwanchumo tekerale sanganga moranche ntumirango uyumbe enke wetera sena mbaje simi 0716 059823 asense moja YouTube kwa wetera abagusi Global Radio share natunya kwa togo sanga senche ngamne yo mwanchumuli gerale na boigo mwanchumo tekerale bwa abagusi Global Radio nkura mnyoka sejiduka kununanda sembeo tunyako batoko sanga ase enchera ere engia kegima. Say Polly again, and to let you know that we are still continuing to pray for you, and God will lift you up. We are going to sing 2 songs. Jesus came when my heart is pained too deeply for my... Bono nabo eratuke omuyiganoro kwa wenerete goikirana kurinde tuikiraniti neba nenyangi amatanga wose muyiga onde bwensi abagusi Global Radio nigo tukubikira omuyiga oyu asomotandao oyo sonche asenchira yeyemo aseyemo koragani ogwakwa wechibicha kubwatwa video oseko live stream omoyega ogo ime ya Kenya twakire ase namba enoti sano na ibere eyemo isato isano na ibere inye isano inye isano na ibere. But we didn't make it with the limitations. Ime ya abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi asencherenga bune yo mwancho modgelede nera ikankurigele yo mwario the lady alikuwa na 52,000 akurukubuna Christine asante sana lochenga na enyolera iga tiganda aligingo Christine yongunga ninche monyole Christine Christine Atima tinga glad be able to find I see a message here tiganda somange message ngunga it's from Christine. Hello Videl. Atanga hello Videl. Kindly usitafute yule jamaa. Amelipa 32,000. Amesema kwamba atalipa singine mwezi ujao. Christine tikatora confirm kurwa sort ya tora wa Christine if you are listening kindly bukuri ngesi mi tutogunga what's going on atanga umwaka nde 32,000 atanga umwaka nde 32,000 atanga umwaka nde 32,000 tikango togunga Christine. Christine kindly utolesi meyimo kwa nere toranga otokonfirming he has paid you that 2,000 because ndwa motayete Friday nga will make sure nga he pays our money within this week tukamatainga akalimie simi I told you nga lero ngwa ndale ngenda ale kuri muro ngunga chibese chingo chiakana kindly bwate simi ito you we should confirm ndoko bwate gento tugetigerenchera this lady Christine nigo omumuro ya bwate 52,000 chiaye ya bwanta kumuhakana ndo chenga bona iga Christine atanga umwakanire atanga umwakanire this umwakanire 32,000 Christine kindly bwate simia ito yotenga asi really paid that man na kyagote bya wakana ichichinde na kyagote ya wakana chibese ichichinde na kyagote bya wakana chibese ichichinde atanga umwakanire 32,000 otikaire na 20,000 Christine kindly ogolesi ito you can confirm she seems to be very 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 busy but Christine atanga wakanirwe 32,000 otabiwe 22,000 will be paid 20,000 will be paid next month which is good
again take nengelinga tutaite chivesa chiakanwe. Christine seems to be very busy, lakini bono again take nengelinga chivesa chiakanwe inoro omogokoito oinoro omoremboito koranga chivesa chiakanwe. I don't know what's in the day yenda katika ali yoyora ngunga na kiestoria ya renge. I don't know whether she is listening. I don't know whether she is listening AGRFM this time. I don't know whether she is watching. I don't know whether she is listening. Gose ni gagenda kwanda Ramadan Ramadan Karim. Atima tinga can we assess this lady? Atinga kayomo chando yolenge. Jinjide nabu atana alikuwa kana those were the dates I had today. Nate koranga waka no chire igobona Christine, congratulations because that man of yours atanga onyalire kobaka waka na chibesa chisaine chielwe 30 na ibere. By the way, this is very right. Now msamurata amna omontonya kubwate edeni and maybe uko na shida fulani. Tebya omonyene nga no bwate obokongu get to konyara goakana till time you promise. Ama ulibe kidogo kidogo kwa sababu kidogo kidogo ujasa kibaba. We are all human beings. Atana we will understand but korimia esimi isn't a solution. Isn't a solution. Isn't a solution, it's not a solution. Yakuna Naum Samuel. We'll ensure that your money is paid back. Abagusi Global Radio. Yes, how are you, Mami? Hello. About Mbuyole. hello, I'm getting you clear. Mbuyole. So there's a there's a time you told me about somebody owing you. Yeah. I don't know whether you'll give time no nyachiza no ndire kai sato iganya oto erebu yatumanga what's going on and then aki yanyarika ntaka bakago ko own chibesa. And how much was that? Okay. Mumro you sono musacha tumu maite through a friend eva sametene sister yana David Teresa uncle somewhere ukoira bantu and there are some guys from home kwenye tu amanyia babere batatu renda so he went on na kumutrust there is a day na mumite in town renda kangira senga akora medical whatever bintu muliro mubire by then na turoche wana dentu arenge ni hari akagateba Fisa te wocho tabwa otara kwani kwendo otara ruino fiye besa gateba buganyite fisa okora to goru tati erete fisa ke gocha tumai kuru 50 ende kero ya tume tugocha agatume efisa gojesi meme ono no wango bodi nyume tarenda ko kwani family gose ni sai papa tete distruko si tu amuamineti to kamo tumere kinga kinde 50 por mile Bagudende na liya staba tero bintu bya beta kusena kya ansa kueba kira jisimi owa kata kugogori akagenda denda missing yo mpaka saa hii kero kumwa kero tero mara bintu mbili bya So mami, when you was that? Hello. The last When it was that? 2018. Back 2018. Olympia. So how much does he or she owes you? 80K. 80,000. 80,000. Na kiako kwa malieta whatever he was an agent. Don't know. Asoya. Your network is not that good. Network ya utelingia mono. Don't you wait in at a Thomas Oyaro. Thomas Oyaro no mugusi ndoche. Abu ate 80,000 chao kwa mwada back 2018.
ndatumire through Pesa. When last did you communicate? Ndimwa kwante nari goro yechi besechi. Christmas kia stia tukakuwa na November kiko chikwera gatebe wika December tarehe 15 kuira dia lingi chibesi chekero kera akire tuna basaigete kero yigete chikicho agatebe chiga sichi siekire taranyora kunini yo basiko soka nyore chibesa bona nandu kuroli tukwa igona kumanyite na manyite na kia manyite okorokwa your name na kia kumanyite ama etengoro ko felista shumar Feli na inde musiko yo mino na manyite na maite scorastiko mali ya receive yo pesa por scorastiko mali iko mwesi na bamanyite atumaite aba tetinga ngo bayira niliare by this year was last year last year December 15. Do you have any relationship no monto yo what an agent relationship yo bosani gosi yo go promise ania iswitati hi teya ne dina ora manyo monto tu ote ebeniken ote bigu na butete kwenda so monyoro mumi you may not have any relationship. Does your sister have? My sister. Mbabu gato bwanja ni. My sister alimjua through me na ajamuona so just know him kama muntu le kugonzo kisenje nje na alindi ni nero lingi kon support lakini my sister kwa raja imuona. Sawa. Enamba ya yesimi ngwa tomereta bono. Akina tomereta. Oh, it's okay. Bono utobutoro nesi mitika torate manko muri kitata mnyoka chiduka kidogo tora muri mumroyo. Say Polly again, and to let you know that we're still continuing to pray for you, and God will lift you up. We're going to sing 2 songs. Jesus came when my heart is pained too deeply for my bono nabo eratuke omuyiganoro kwa wenerete goikirana kurinde tuikiraniti neba ne nyangi amatanga wose muyiga onde bwensi abagusi Global Radio nigo tukubikira omuyiga oyu aso mutandao oyo sonche asenchira yeyemo aseyemo kuragani ogwakwa wechibicha kubwatwa video oseko live stream omuyiga ogo ime ya Kenya twakire ase namba enoti isano na ibere eyemo isatu isano na ibere inye isano inye isano na ibere. But we didn't make it because of the limitations. Ime ya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi. By the way, I've received many cases about these people who are calling themselves agents. Banta bange bali ruchibesa na banta bakuru kuna chi agent. Many people. The other day, actually, I came to realize that I was listening and watching Abagusi Global Radio because nigo producer mwage ya murigatie ekanyora ni gare mteja. But the other time, I was listening. Like when you try to reach on him, it's like atupa yo laini atukwa impata. So it's like these people who are calling them kama agents. Imekuwa disaster kubwa sana. Acha tujaribu tupate huyu. Tiango turatema ngo kumulia omusa oyo tugunga that 80,000 nje yachi nyingi sana. 80,000 is a lot of money. Chide kando chichiko mnyoka iga emerongo 5 na ibere na chiabu tukire igoro ye chinsa this man is on tiango turatema kulikio mukwano yo
let me hope nganko bwata resimi because bwangire kubwate simi nanti angotora moteman enamba yende ngao tugunga plan kya bwate no, we are not fighting ntoli kurwane monto, we are here to ensure nga there is peace omulembo noraro na endo ri bwate deni yomuntu nko akanale in peaceful way, yani asenchero ya bene Boniface na karolire sa lesa sensema ya YouTube I see you atanga no tole na borobu asenchera ye masema this man kurukuna Thomas Oyaro tiango toratema kumukwanira kidogo tugunga nchira ki Hello. Ndugu Thomas. Yes. Mbuyole my brother. I'm good. Ni matingo ole busy mono da kwa na for just 3 minutes. Kijana chinyinge. 3 minutes to kwane. Oh, no busy. Ani I mean to me. Arali. Epic. Obe, no kwenda no how many ora ikeiga? Okay. Ada ngenda to ngona to akwane uja kwana. Gonkwane? Sasa njoko che meeting ngeta kingo. Oh, Thomas Oyaro my brother. Yes. Nche ngoro ku Fidel ngo wakeresi ngoro ku Fidel. Ngoro ku Fidelis Moshoge. Yes. Maete abasacha n'abantu kora kwana kwanza. There is samangana na rach tobis ya. Yes. Ngaigwe namba yao like 2 weeks ago, but I was busy na bwata mangana mangana rushulikera. So there is this lady ngaratiganda kulikora kwana before batara imuki step wende. There's this lady okurukuna ferista asiomari. Yes. Tima tinga no mumanyete. Ya ferista asiomari mwesiko mwa bakuru kuskora stika omari I think mbabale diaspora. Yes. Yeah, bona mangana ra last week like 2 days ago on my office. Bakante inga you owe them. Yes, hello. Hey, bakate inga you owe them almost 80,000. So I don't know nga mangana na yeke mana na karante bingonda yikutuma korona kitoko koroma etaba sacha kutora kwa na kwanza before tora yira mangana ande. Nimbwata ke? Ntomele namba ya ko passport ya Aha. Check ya la pojale confirm ala fungwa kele immediately. So ngotumere passport ya ne namba ya? No not necessarily namba kwani ko bade passport ko se kwende passport mi ya ntomele ya. Ata kele kwa ndesi ko. Actually it was 2018 ndo cheka iga. It was 2018 na. Yes. So you told there's a time back oligeti okabata ingo you were to. Oh yeah. So that's what I'm talking about. Alright. Ndo cheka iga ke ndo che file iga tanga ndo ba oligeti okabata igo sengo ba kana ole last year December. Yes. So that's what I'm talking about, my brother. Alright. So tiga like that. How many minutes? Ni hapo nenda. Like less than 30. I think it will get 1 hour. I think ndoma na create na rubu tia kama mtanongo so akide kanka. Because of kaigangu akile mtebe nambe. It's okay. Just call through now that number. Na so wanza kwa kindly. Na bogo akeka akire ro tara era because I want to confirm something before I torna kitokora. All right, I'll call you. Asante sana. So that's how we do things. Tigango ndoko mwarash ndoko mo iranchirende tiga tobwatie I think we'll communicate rero tokwane oyata te gonda ngam tobere passport do I know do I no even mambo na passport no it's like bado anaenda kwa meeting na siku anataka kumsumbua akili so acha tuongee I'll call him ama he'll call me in less than 1 hour teba but bono gapo konya na rule mbe we'll talk tomorrow I'm here so cause mess yako seli botaka tunyako batoko sanga matainga how we go about it because yotabiro nyoire omonto nare okorukwa Geoffrey Ondabu nigo aligetie chikura 2017 kambeka buna agent akambeka buna agent
Asante sana Alice, you know where to find me. Alice numa ito sokonyora igobone gento kora just inbox me wetera 0716 05 9823 0716 05 9823 ine namba ya WhatsApp ndiki bungo tunyaka batu kuigwa mangana ina turagambe tuigwa ntumanganki kigenderete bono chongeresere kena bonda nyara ko bagingo bwatani keto kwa na wana on wana na tonya kwa batu kuigwa na so this man kurukuna Thomas Oyaro os nigawate deni yakina Feristas Omari 80,000 alf the manini alf 80,000 abwate tia Veristas na boigo Scholastica mwegura tanga muligire passport but unfortunately onyara ko baga konyoranga World War Seat igabono my dear friend Mamak Rivo Veristas Omari don't follow to mwakera simya yes be keen go text na bonga warrior said but ante imo 1 hour from now konya na rurembe lakini we have to talk wekatokwane yanti abinga nchira kiabegete another komotinga akaiganga ito kumwakire simikoru so I wanted to hear first of all na gichibese chiarenge na ende na ki amangana ya arenge. That's almost 3 years from 2018 na 80,000 nechiwe chinyinge sana chabwenti bwenda ngachiakorera mangana yengencho onyendri chia rwetwe ochia ase abana babere Feristas na boigo Scholastica. Tuned in mintoime ya AGR komo mbake ngole sana siri ogea kotabiga requesting for prayers in this trying moment. We lost our lovely dad on Saturday. He was expected to be buried tomorrow Tuesday, but as imagined whereby somebody is claiming to have bought our land, reporting that he should not be buried. Oyagro kuna Cecilia Ogega, she's one of our vana Bishop Kitolikong imea Abagusi Global Radio. Sandi sana. May my lovely grace of God touch this man and return this money. We have given him enough time. God intervene. Your money anko yutole ako toheranga kibintu bile tunyala ko ba toko igunga how will let go ko gurata inga is on a meeting na ni turku arash monton turku rana segia iga, so he has promised to call us in an hour time. 1 hour from now watabirango tuwakarare simi etunya ko batoko ako toheranga na kichi wese chiarenge and how was it. So that's my profession. I know na kingo kora anyala ko ako toherra ase enchira ya abeneke mo mwancho murigale na boigo mwancho mo tegereri bwa Abagusi Global Radio. Ngumyoka chiruka kidogo ngoina nande ase embeo ninkikeragara otosirievosa abana bago nigo tokwerera tokweumia twebo ile chiguni Yesu tororere hamavera ama mochaito hatuatana nile naye ama sabaito aveire lyugivosi wao omwano Daudi tororera mavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa de nompole nyagoteta materane na bakwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane na arororo nyasawe meganda tigago seseni mono. Asante sana radio yeto ya grupo radio asega sengi ya mawakora nyasawe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe aroro asengi ncho yogo promote abateli nyasawe meganda bamona ino. Amen. Shalom shalom. Ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria ubutaka bono kirali tukorie iki imeya Abagusi Global Radio nigo tugosanga amono mwana wabagetutu Videlis Omingo Mochoge guchakira chinsa inye mambia wekira chinsa isano na isato chia mubaso asomoroberio oseria ubutaka aiga no abasaye bakwegwa emeremo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu
Astubwate round yentangane ya kabiri ya gaturabo ge round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chiga sucha sabasaye nabo twakana libaro bato elanchengia Imeya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi Abagusi Global Radio keumbu ne kyomogusi omwancho muri nabo omwancho motekali Abagusi Global Radio no chenga Timatinga this lady Feristas na takarata I don't know mna mumuru yatabire. So what we'll do njengo mwa humble time omwachinza chinyororo omwachinga kichinyororo elio tunya ko batoko monyora badai yange rantenga what was going on na kiama ngana yuarenge na hende plans kiabwate choko ene kibuna achibese cho ngwaka nwachire asenchera ya bene kegima But in case onye a verisa somali go tegerete so te respond is that tigatura muganya anyara ko baka okole meeting yabwate etunya ko batogo sanga ase inchira ya abene kigima tugunga atorenga war was it na ndenchira kyabwate yuwana chibe secho ntina kia bekire bene choko ene kenga chibese cho ngwaka nwachire aina ali alengerero ase libadeni ose operation pesa za watu Zirudishwe asante sana ndo chenga Veristas Omari she is listening obono will give him a humble time etoko mwachinga kichinyororo aibono kirigo ngukwa na tolnera I let you know nga what was the end result na kitwa na toigwana ande na kitwa kwa na tuakora yako kuna operation pesa za watu Zirudishwe asenchele ngabune yo na rayo kuna Alice kindly na boko ndiyo tera 0716 059823 uyo kuri chikura na yatagete tomonyo tubulinga atagete chikura kabwate edeni ya bande chikura atagete kabwata madeni ya bande chikura abwate usakoliya kabwata madeni ya bande asenchele ngabune yo mwancho muri na boygo mwancho motegerali so you wanna anonga oyoko lichide ndoko bolinga na chikura tagete ga kubwata madeni ya bande timatinga lero mwanya ko mukulilia egazeti ya Taifa Leo Nete traso somjadala kidogo matamna ketu akane chiden tu akolire aniko toso ase gazeti ya lero twararigeli ngana yale ngase amagazeti twararigeli ngana yale ngase amagazeti timatinga mwarigelia egazeti ya lero inyora nyoko bwate deni anyoko bwate deni otete kwakanirwa ko somo nto bwate deni atarakana inamba yesimya ko ba 0716 059823 inara inamba yaito yesimi Abagusi Global Radio. Hello. Hello, Vitalis. Yes, mami. How are you? I'm good, mami. Na kyo bogete. Yande. Bwa ko irere buya. Wa irere buya Won chiden do waka na antwe. Abonyi wete ngane chiteni mogase te wakana. Freedom ndabu korunya tuoni tumugrama ya cheta kambika ngabo mwachenti ye bwo MCA umwachenti bwo MCA Bona ganda bindigeri abana bami ino balioroje bara korere gasiga ngamurigeri abantu about 7 karante bingona cyokoro kweli eta mami diamenya Alice amenya Yes, Alice amenya. Hanga yumuntu yakora kuna Geoffrey ondabukoru chinsemo chali whatever. Sianya tuoni etago what chitago burabu what. Igabno alikubo chikura chobo MCA. Bona kakote binaki. Bona nkamulike bona bana baiga atagiti 7. Bona ekero tuagenda rende kero chikura chiali kwa kutoka kole gasiri tukoligi manyo enda nchitatole etereti lakini yo mweli yo etato etinyo ende siringi roje chikura etinga gichirimo go fight go beka abantu chiraini mokole keiga nekeri paka botuko gatiri chikura chikoera
Olivio Montonanda ko ruo imagine sina lengi tu akienda ngwenda. Njomo ku. Kama nyakulipo wote mali ya nangwa ta secondary akampoza paka anga chikomwaka na tibesa ntibi koma. Lakini atromira stimuna hata wete tatu akanitibesa ikyo. Wana baika bagaswa ko ntera bakombo na Watu ile to. Nkabatembea no moko yone tigeto gendo roa ngutumo kwaniri. Chiko genda rende tukanyora taiyo mukaya agatutaina cha motebi agatutaina ande mochi tukogite tukagenda at least kaberoro. Igoro mokoyo. Mokoyo ne. Bora ntenyora ale ko nkole na bube. Kana baigana aligetiyo yo mona ali kororo mokati olege by the way university oli kueligeri. Wabone tete piti nganga 500 tinge umwana uyo iga. Mubi ko moyo rende tachi kororo mubi. Chibesere ngamwa kwanda mukaigwa nako bwenda kubakana. Egwe mara ko twana myapa. Kero monto. Mbarenga mwarenge. Twarenga abantu sawa lakini na akanete abantu bane. Akana abantu bane. Batatu bakai. Iyo abantu mbato batigarete. Yobona abwata 4500. Kurueli mwaje mwakwana ngata banko bakana ro mheshimiwa. Halo chikorre namba yano tole CV osobeka ya wapisi. Nandana teni no chikobolio boya msi namba ile ngabete. Aringi namba 7 wanondo che 7 ya lingi. Ale ko chiara ko boli. Amswa nango boli ya. No wate namba yaye. Ake namba yaye ndege kare Kenya inda boli tomero. One gendo koraye mambi. Ntomere namba yaye ichibo ikaka ntomere namba yaye lero. We'll work on it tomorrow, mami. Okay, thank you. Asante sana tungo mo MC ni gabwa chibesa kiretika kuboli bo MC. We'll talk about it tomorrow. Sawa, asante. Asante sana. Manyete kare chena kara venie umaoji kuboli bo MC. You cannot go kuboli bo MC kubwa dates. Toka ndo bona nichibe chia serikali yo oriento manyese kwa. Asencherenga bine yo mwanjo muri na bago mwanjo motegeli baba gusi Global Radio aina alimo ko iwa mangana mange asencherenga buna yo Diana bolingo nga umusubati yo Christina atabiro nanigo akanwa 32000 chiatika 20000 nda bolingo nga ato verify rata nga was it true was nga ki she has been very busy. I don't know what's happening, but yotavirenga wakanirwe 32000 chiatika ire chibe chingana nga 20000 mumuro ni gabwate 52000 chiaye na bateti alikulia Friday nga we'll talk about it today koranga ni geruti yaigwete yakanire chibesa echo which is very good which is very nice igobono inoromo gokoito egentanga na chibesa chingwa kanwa chire inoromo gokoito by the way Alisa ntomene namba yo munkwano yo we'll talk about it tomorrow. Wona kitu kulia sa magazeti chitarikindo chitakando chiri komene amachi abutokire igoro yechinsa isano ibere chabano mubaso inganira to kwanda mambi ndotenga endelea kuchambua endelea kuichanganua ndio tukija katika mpango mzima wa serie Obotaka when we will be live YouTube chinsa mocho chicho mtandao ntani give you a views mwesiko ni gate baiga Nina mwanaume ambaye tunapendana sana ingawa ameoa nami pia nimeolewa. Sababu ya kuwa na mpango wangu wa kando ni kuwa nimegundua simpendi mume wangu. Nipe ushauri. Umusubati oni gata ngana nyomire. He is married lakini nabwate mpango wa kando. Awatanga ni gata itatiko mosachoye agende ase mpango wa kando. Ebu mpe ushauri. Ilikuwa page 14 of Taiva leo. Musubati oni gata ngani nyomire lakini nabwate mpango wa kando oyibo igo nyomete.
atanga ni ganji mpango wa kando kubwo musacho ye niga kubulinga agotigo musacho ye agenda mpango wa kando ulia tosiekero mchadara litukulia lero Monday Man Crash Monday imeasaria obotaka cheba kondo kumwana bwa bage tutu Fidelis Omocho tumele mwigule nkwane hiyo musubati oyo is very much married unyomiro bera senyo for 3 years 3 good years barama no musacho ye wanatanga nabwata mpango wa kando lakini mpango wa kando oyo omogo okiriate tokotiko musacho ye achire mpango wa kando. What's your view? What's your take? Taifa leo inaorongana tu kwandama mbenye mwategerera twaganyita machiwa ino, so we wanna wait for your answers, for your views. Birengeli bya ombiribi 0716059823 WhatsApp number 0753241889 enoti sano ibire isano isato ibirenye yemo isano isano kenda we are live YouTube, Facebook na SDD itaba ku Global Radio yokonyora sensemo ya Google Play Store. Musubati oyo nanyomire yaspina kwandoa for like 3 years lakini bona najitaka nyora mpango wa kando oyibo igo nyomete atanga bwanchire mpango wa kando kubwa omugako ye nigakumetinga naki agokora agotigo musacho yachire mpango wa kando gusenigo agoitira kiniga atanga musacho balenere tamwancheti isimi yonga ntoko chama ga 0716 059823 karunge birengeli byao sanganga monanche na tokolero mchadara gatso ase nice lunch musubati oyo no montore married lakini nabwate mpango wa kando. Wono mpango wa kando yatanga niga mwanti saidi ya mme wake niga mpango wa kando agende oseniga otiko musacho yagenda ase mpango wa kando useni nkyabwento okora hata ite ushauri wako, anataka ushauri wako. Sensema ya Facebook unatupata kupitia Bagusi Global Radio live. Unaweza waja tuajia ujumbe wako hapo tusome hewani. YouTube Bagusi Global Radio unaweza andika ujumbe wako hapo tusome hewani. Pia unaweza piga simu kwa nambari 0753241889. Kwa upande wa WhatsApp unaweza piga simu pia kwa nambari 0716059823. Bagusi Global Radio. Hello. Hello Bagusi Global Radio. Yes. Ngoyo toko kwa nere. Aha, network ya hotelingia. Aha. Your network is not good. We are struggling to get you. Network ya hotelingia. So we go not ntoko sali mataito because our network is not that good. Karunge birengeli bya 0753 241889. Elaini ya ito esimindo cha yigo iruaigane producer wono kwa nangamo na inchi karunge birengeli byao umuise koyo gosomo subati onanyomire obera senyumo for free good years. Lakini of late na achaka nyora mpango wa kando. Atanga mpango wa kando ni garo mu ya saidi kubwa omugako ye. Atanga omugako ye tali mu yebuna mpango wa kando. Mpango wa kando anatimiza majukumu yake akitaka. Mpango wa kando anampea chenye anataka. Na atanga bono ni garo chenga ni garo tiko mugako yo ye agenda sa mpango wa kando. Though mpango wa kando baada ameoa. Naki moko ushauri wako ni upi? Aache bwanake aende kwa mpango wa kando gosaninkia bwento kokora according to you. Birengeli byao mbubika ni birengeli byane. Karunge birengeli byao 0716 059823 namba ya WhatsApp 0753241889. Zibora kwa mboga kote baiga. Never try mtaka yote ukosa yote. Never try what
spora kuambuka. Asijaribu nini? Aende kwa mpango wa kando ama apambane na hali yake kwa ndoa yake. Hata yanga anampenda mpango wa kando kushinda mmewe. Birengeli kiora Mutebi, ushauri gani utampa kama wewe yule ambaye unanitazama wakati kama huu? Huyu mwanamke anasema kwamba ameoleka kwa muda wa miaka 3. Ana mume ambaye wamekaa naye kwa muda wa miaka 3. Lakini sasa amepata mpango wa kando ambaye anampenda zaidi ya mmewe. Sasa anataka ushauri wenu. Aache mmewe aende kwa mpango wa kando, though huyo mpango wa kando bado ana bibi ameoa, ama apambane na hali ya ndoa yake. 0716 05 9823. Hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp. Namba ya studio imefunguliwa 0753 24 1889 0753 24 1889. Birengeli bya ombiribi atigo mugako ye aenda se mpango wa kando gose ninkia bwanta gukora. Ujumbe wako na ungoja huku ndani. Ujumbe wako na ungoja huku ndani. Ndani na ngoja ujumbe wako. Tukimbia madukani. Tunarudi hewani. Nyakoko utenga nchira kioroche oramo shauri. Utampea ushauri ubi. Utampea ushauri upi? Kama wewe ambaye unanitazama unanisikiliza, utampea ushauri upi? Amwache mmewe aende kwa mpango wa kando, ama amwache mpango wa kando aende kwa mmewe? Ujumbe mfupi kwa nambari 0753 241 889. Isimu yangu ndio cha Maiga na wage SMS yao. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie Kekeri, imeya Abagusi Global Radio. Wasaria obotakan omara wabage tutu videlis machoge. Hey, what are we supposed to do? Nakitokumu advice. Soma advice nengi ya sana. Advice nengi ya sana. Advice ni mzuri sana. Advice inaweza saidia mtu. Asante sana. Timesino chikane chingi kigma. Timate birengeli bya ombere bikararunge birengeli bya ugo cha Maiga. Ate ana spora kwamba hote Maiga. Asitoke kwa ndoa yake kabisa, maana majuto ni mjukuu huja baadaye. Huyu mwanamke ana mume wake, wameoana kwa muda wa miaka 3. Sasa hivi karibuni mwanamke huyu amepata mpango wa kando na anampenda mpango wa kando kushinda mmewe. Sasa anashindwa aache mmewe aende kwa mpango wa kando, though huyo mpango wa kando pia ana mke. Amwache aende kuwa kama bibi wa pili ama afanyeje? Ujumbe wako mfupi, tupigie simu, tupe tuange birengeli byao. Namba ya WhatsApp ni 0716 05 9823. Iko hapo kwa screen. Abagusi Global Radio. Hello. 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 Koranga network ya tekalingia mtori kuigwane. Namba ya WhatsApp ni 0716 059823. Namba yesimu ni 0753 241889. Atigo mugako ye achire mpango wa kando. Usiningia bwenda okora. Ushauri wako tu ndio unahitajika huko. Ushauri wako ni wa maana sana. Birengeli bya one byenge nchomono. Birengeli bya one byengo nchomono kabisa. Birengeli bya ombiribi. Abagusi Global Radio. Hello. Yes. Aha. Aha. Ningo iwata kabisa?
aha umusa ibanza nentenera litangani aroje ngana wenerete nare batini igento gigucigia chanda abantu ekero mwasokire gweteanire kurwa somo gakogo wasokire isiko yenyuomo na bokora ngoyo igubwete ni garo muya ubwani yuga bono mumenyete nere lakini rende nje nawe bataye muswatu inga tigari geri ubwanjani bwaye bajagete no mugako yoye bamenyire nere myaka 3 anyo tagete koro kasibu amatobi ya mono mwa gakoye ara aligiriga amangana kibare gukwana lirie garo bajagete kwegana na kiubwanjani bwabo bwarenge ataka ko kiubwanjani obwera omanyene gukia somo gakoye na liara ro mugakoye ngano muyari gwitani mpango wa kando. Asante sana. Asante sana. 0716059823 namba ito simi aba ku Global Radio. Hello. Tomnyo kanga som jadara karunge birengeli bya sobu ango no tena tuwakia otelingia. Bona ingote baigoro yo muswaki yo batena na bwato mo bango kando isikono hata te kumunya kutimotevuna. Akira bo ese nyonya kuminyoka chinyo mo marakabera abo chikosalie mechiebere. Atenero musa choye ruye kame na mabera ali achoge ta rochi enja buje. Asante sana na koigule na moigule 0716059823 number WhatsApp. Asante sana ya YouTube, we are live there. You can go to YouTube, share the link. Asante sana ya YouTube, we are live. Number yetu ya simu jisto na hiyo ile 0753241889 0753241889 nene namba yetu studio naende nigo ile karungo ebirengerelyo byao tunyaka batosanga asenchera yabeneke mu mwancho muligerere nabo igo omwanchomo tigali baba gusi a Global Radio. Chimesi menchira ndo chinge kigima lochenga akote yabona mamake river atabaiga ose akoro kuna velistas akote yabona afuate turo yake, lakini ajue kwamba akikaa na mpango pia atamchosha akole ka huyu bwanake, na ujue huyu mpango hata kuheshimu juu amekutoa kwa mwanaume. Jaribu kutoka ndio ujue sons of Farao ni figeugeu. Anakupenda juu majukumu mengi si yake. Hivyo anasema kwamba asijaribu ama afuate roho yake. Mamake Grivo Feristas, I see you. Asante sana. Tumedeviranga libia umbiribi ntomere ujumbe sensema ya WhatsApp ngakere simi WhatsApp ngakere simi ya sela ni studio nikigo ile sanganga mo 916059823. Asante sana. Joseph yakata yaona ina benira kwa screen no chega ko kumna Tayana Lisa Ivana Otevaiga akae na bwana yake, huyo mpango wa kando atamtumia na kumwacha. Aruna Tayana Lisa Ivana mama katana sasa hata tumwambie akae already, hata upendo na huyu mzee wake hamna, atoke tu aende penye anaona ra ama arudishe upendo wa kwanza akae na mumewe. Asante sana. Ndocheka iga ebirengeli bino mwana to tumagocha ya kwanza atubu kwa hiyo roho ya ushenzi muondoke na ajue ndoa ni nini. Mtu hafai kutoka nje ya ndoa yake unless amejikinga kwa hii ndume. Asante sana. Hata kama ni kujikinga haivai kamwe kutoka nje ya ndoa. Felistas, hata kama ni kujikinga haifai hata kutoka nje ya ndoa. Liza kwa moja watawaga nipe ushauri before nisimwage mtama kwa kuku wengi. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana.
asante sana. Omusubati oyo no musubati onyomire ase myaka 3 bono. Niga nyomira ase myaka 3 bono. Nainde nigo agotebanga nabwate mpango wa kando. Mpango wa kando yatenga niga mwanjite mono kubwa umusubati oye gosemokaye gosomorugyoye. Boni gasirenga niga otiko musacho oye agende ase mpango wa kando gosena kyaokora. Nataka tumpe ushauri. Ushauri wenu ni upi? Mokonyange birengerelyo. Musirange birengerelyo. Ase nchirenga bune yo mwancho muligerere naboyigo mwancho mo tekele baba gusigilo radio. Birengerele bya ombere 25 chiabutukire igoro echinsa isano ebere chiabono mubaso echine cha Afrika ya mocha. Tokora myoka chiduka inkoro na turasambya miniwala ujumbe ngakiresimi ode birengere byao. Umwancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobosemia inde tonyaka batogo serio botaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweli smabiria ni gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi tabauti akinero nche mononko jeruka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia tokwanyarane to serio botaka gusi yeito yali konyarekana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga gontegerete abagusi Global Radio. Nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo. Ndorwara ndobwena kero kiombura twarwara kero kiomuna kera. Twensi tutochamo gaiga ase abagusi Global Radio ambia mono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto morwara corona. Nebo kara America. Inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato morobo gosambo bokima nesuguma tori bokimekeni karibu. Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza abagusi Global Radio. Ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka bono kirali tukorie iki imeya abagusi Global Radio nigo tugosanga amono mwana wabagetutu Videlis Omingo Mochoge guchakira chinsa inye chia mambia gwikira chinsa isano na isatu chia mubaso asomoroberio oseria obutaka aiga no abasaye bakwegwa emeremo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu Astubwate round ya ntangane ya kabiri ya gaturabo round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chiga sucha sabasaye naboigo twakana libaro bato elanchengia imeya abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi enchera engabune yo umwancho muri naboigo umwancho mo tekele babagusi Global Radio ndochenga ebirengere bino nga intoko cha maiga Montaigne, how can we advise this lady? How can we help this lady? Which kind of help, of advice can we offer to this lady? A century ngabune yo mwancho mulgeli naboigo mwancho mo tekerali bwa abagusi a Global Radio. Bengeri morulegane binge kolende tiganko le igango teba. This lady, by the way, nyomende onsi pi ne bwata changa moto. Nyomende onsi pi ne bwato buya and ne bwato bobe moko menyano molembe ku January mpaka January no wikomo chando chobe bao vulkano lazima ikue mvurugane huko kwa nyumba na huo ndio upendo nyumba gari onye momento no mwanya kuomana mwanya ko gechera nigwa atima itinga there's somebody oyo mo inaro pretend oyo mo inaro pretend so nyomo ne bwata mangana mange wikamuruane nyumba gari murato konyerana ubuna bwobwanchani einare nyomo bono nyo musubati yo renga musacha obairo mube ni gabwente kunyora sibacha akerete sometimes unajirudisha nyuma unakumbuka mlianzia wapi maneno mlikuwa mnayatumia namna hiyo alafu mnajirudisha tu wenyewe kwa hali ile ambayo mlianzia musacha tayo olemuya musacha tayo olemube abasacha twensi pi etobwekaina abasubati mwensi pi emubwekaine mubwekaini yaya lakini mubwekaini tabia ngote yanga yani onde astayo kekale na charuga iganda sempango akando bado na obirasinye
na acharu wa iganda Sara agende bado na bobirasi nye afadhali akae na bwanake, lakini mpango wa kando hapana. Anajuje kama huyo, anajuaje kama huyo anampenda? Akijaribu kutoka kwa ndoa yake atajua hajui. Asante sana. Ibina bibirenga ndocha na nyolera iga. Asante sana Pacifica Mura asoko sangamu na. Actually I told you yesterday onye kwa lenge mi omuruguru kuna saa ya mkatoliki. We learned something. Ntuasomete egento litukulia igoro. Yesterday we learned something. Egento ngero tuasomete litukulia igoro. And most of you abange baino mwanya kwa mogo esokya akuruguna Alice Nyabata hotebaiga atika nena mpango wa kando abwata neno mugako ye gekogera Nyasaye tancheti ugotiga na aboigo nigo aragere koleta nonya na makweli asenka yae Alice Nyabate. Asante sana. Nitukuligoro by the way batume nda sumururu kuna saa ya mkatoliki ntumene ntugasanga tukakwana dingana ebiri twasomete kero yale nkwanda igoro yobwanchani yoane ntangani uruchererwa erwa kane mustario yo mustario yo kane uruchererwa erwa gatano na kabere guchima hata bungo yo tancheti tamanyeti Nyasaye wekatoroka ni ubwanchani ntwase tole wano ngabatenga. I don't know when last kwanya tukokoro kyubwanchani uchesa abantu bali bachandegete abantu bali batabuga chinka abantu bali bana bali children soma abana bali sense media abana bali batabuga tyumo chando. I don't know when last did you manage to do that? Have you ever? Bono Fidela, I've been doing it since 2016. Ncho mwana wabage tutu nige birthday yane osiritu kuliko chengera okoiburu kwane nigo liko babutambe itariki sano umutenyo gatano. Itariki sano umutenyo gatano. Nege itariki chekire nigo nkoimoka muna basani bana barubato twagenda ase children's home twachiko chengera litukeri yaroro twagorona kamugata kero muntu alike bande kemekemo atonya kabato ko chengera senchirenga bunejo. Yani twinyora tworoka niyo murembe go chia sabana bali bachandegete abantu robwata makonga bana bali babwati tato mwabo mbabwati mamu mwabo iko itariki sano mutenyogo cyo gatano nigo turagende ase enka ya bana balia batugire iba mesei abana baro batugire kwanyoranga mbabwati Bible children's home era sensemo ya jogo no turagende galia buno mwana wabagetutu ngenda to chengere litukulia naliyo koiborwa. If in any case in any way onyoko bwate yanga yako koteire otatuko bayire nabo kubayire onyoko bwate slippers yako keire nabo kubayire onyoko bwate amabera ari nyumba gali bwento ira bana banywe nabo kubayire onyoko bakolere sabuni nabo kubayire. That's on date 5 nyako batoko na torra bana abo yani to bawro kyo morembe watabasamu bako kebarenga nto banchete. We care about them, we remember them asenchirenga mune yo mwancho muligere nabo igo mwancho motegeli nyora tote yanga let's show love for homeless. Abana batabuga dichinka teganya ko batoko baorki ubwanchani bortwa someta igoro first Sunday after Easter. We were talking about love ubwanchani ubwanya sai nigo itariki sano anigo turaumirane onya korochenga naburanyo nako no hasabuni igo bakalere igo kondi igo tera Fidel Simochoge ungana mona mashabeka bali ba bekire bene eligo chiko chengera abana abo kubakolera noine sabuni kubakolera none giato kiemnya none gishiringe merongebere ndokolera none sukari ekiro. You've done something good nigo ras anyway imeaba gusiglo bredo nchiro mwana wa tu Fidel Somingo Mochoge Ndibona naamua. By the way, from 2016 I've never celebrated my birthday. Nanya ko ire birthday ya na hotel yende onse, nanya ko ire birthday ya na minto, nanya ko ire birthday yende onse mwane ya nchenko genda twachenga sobwamo twagoka sobwamo amana abana abo bali chinsemo gose chinsemo sabana rutabwati ababoli tonya ko batoko chenga senjira bene kigima na manere gabu ya WhatsApp 0716 059823 inere namba ogo inbox okwa na monanje if you feel like yokugunga na wenteraye ogende oboyo mbu abadoji go chengera abana balia tote ya abana bali baba monomogoko. You can reach me fire there. Asenchirenga mne mwancho muligerere nabo igo mwancho motegeli baba gusiglo radio onyonde na robo ate deni yao 0716 059823 onyoko bwate ka bakokoina na 0716 059823 no chiyo tojo so asensa media yokukanelia babere batatu elanchi engia ensemelia kwa ndoro bate elanchi engia no togo chikomnyoka gochia toganeli babere batu elanchi engia igo bono onye nare gabogane tie elanchi engia igo